Namuntlha swi endla lembe hi mpfhuka xa mhangu ya ku lova ka vantshwa emugangeni wa Enyobeni. Madzolonga eDeepkloof se ya xungeta ni vateki va mahungu. Milamute mahungu eka SABC hi ririmi ra Xitsonga riperile. Mindyangu ya 21 wa vantshwa lava nga lova exipotsweni xa Enyobeni Eastern Cape va ri mfumo wu nga pfumeleli vinyi va xipotso ku endla bindzu rihi kumbe rihi exipotsweni lexiya. Namuntlha swi endla lembe vantshwa lava ya va lovile. Mindyangu ya vona yi hehla leswaku xipotso xi pfurile nakambe hambileswi vinyi va nga tekeriwa layisense yo xavisa byala. Mhaka yo vava swinene tanihileswi vaakatiko na vadyondzi va tsundzukaka vana va 21 lava nga hundza emisaveni exipotsweni xa byala Enyobeni. Vatswari a va yenetisiwe ku hlela ka xiboho xa vachuchisi ehenhleni ka vakandevu lava va hehliwaka hi ku va na xandla eka ku dlawa ka vana va vona. We'll remember that on the 3 occasions we were given 3 different preliminary results. So to us that doesn't make us happy. And then at the last moments when we were given the final results, when we were told what is it, we have nothing with us that says what killed our children. We were told this verbally by departments of health, of which we are not happy about it. We want those results with us so that we can scrutinise them and have a professional somebody to read them and to confer with us that this is really what killed our children, because we believe that what we are told, it's not what killed our children. Uthetha inyaniso emsulwa akho nami yomzalo oxolileyo, because okokuqala urhulumente ufike wanento wanecala wangathi kukho into ayifihlayo, because into eyenzekayo sinikwa i-fake results. Emveni koko kuthiwe xa sifuna i-results masizi-aplayele ecourt. Andiyazi ngubani uza-aplaye i-results ngomntana wakhe. Kuphinde emveni koko into abayenzayo lo mntu kwenzeke le nto kwakhe uyaphinda kuvulwa le ndawo bekubhubhele abantwana kuyo, kodwa kuthiwa isecourt icase. Yaye nale case isecourt ayekabiyo yobhubha kwabantwana, kuthiwa yothengiswa kotywala bethengiselwa abantwana ba-underage. Vamapfhumba ya vaakatiko lawa ya tirhaka kun'we va ri palamende yi fanele ku tisa nawu mbisi lowu tiyisiseka leswaku xihoko xi xavisiwa ntsena loko swi ri enawini, naswona vanhu va fanele ku tiva nawu lowu. Vatswari va karhi ku endla pfhumba leri nga ta endla leswaku mimoya ya vana va vona yi tshama yi tsundzukiwa no lwisana na vubihi bya switsotsi na swidzidziharisi. Ku khomiwe va kombisa ku vilela vanharhu elokixini ra Deepkloof eSoweto. Maphorisa va balesele maqulu ya rhaba na gesi yo tlunya ku va hangalasa ntshungu lowu wa vatshami va le hostela lokixi leriya. Se swi endla mavhiki manharhu vaaki va le hostela le Deepkloof va karhi va terekela gezi. Mimovha yimbirhi ya vateki va mahungu yi hlaseriwile. Ku phangwe na lori yo rhwala byala leyi a yi pfaleriwe ndlela hi va kombisa ku vilela. Xiyimo a xi bihile ni mixo a ku ri ku hisiweni ka mathayere. Vaaki va vilerisa hi xiyimo xa mati na vukorhokeri. Maphorisa ya thoriwile hi xitalo ku veka tihlo. Izindlu ziyawa kudala bethembisa ukuthi bazobalungisela izindlu ziyawa. Kade kulungiswa kade kwenza ugesi nawo saqhubeki nawo futhi babalekile sebeshiye kwaba uhalf. Ama-toilet i-bucket system lesetshenziswayo abayitrain. Xiyimo a xi komba ku antswa kutani ku humelela leswi. A ku ri ni ku tshikiselana mahlo exikarhi ka vaaki na maphorisa ku tirhisiwe gasi ya mihloti ku hangalasa ntshungu. Bekufaka ugesi manje wagcina ungasaqhubeki ukuthi bewuqedele, manje asazi ukuthi kwenzakalani. Kunenkinga zama-toilet, inkinga eziningi kahle la sisi. Ama-toilet inkinga, indaba zezindlu-ke kade wasezikhulunywa isiphetho sakhona sisibona ukuthi yikho kumphakathi usugcina usulwa nje. Kodwa nje inkinga enkulu ugesi, because busuqalile kwenye indawo manje abasawuqedela, sazi ukuthi kwenzakalani. Kutani va kombisa ku vilela va jikela eka vateki va mahungu va va hoxetela hi maribye laha va nga onha mimovha. Siyaxosa kakhulu ngokho kwenzekile, sixosa kakhulu ukuthi nigcine seniveka amatshe imbokodo. Into eyenzakalayo ukuthi labantu laba
baphuzela utshwala loba kade bebuluthe etragini. So that's why sebe so violent bese sebeyelwa nje malingakhumbula mamanhleke bengakadawo benikhuluma nabo and bebe happy ukunibona bebengenankinga but manje sesithola usizi nomholi la ukukhoza sesithola ukuthi hayi man sebenza izinto ezi out of hand. Maphorisa ya tamayahari endhawini leyi tanihileswi va kombisa ku vilela va nga tiyimisela ku yisa emahlweni na xitereke. Musirheleri wa vaakatiko loyi a nga yimisiwa Busisiwe Mkhwebane u nyikiwe nkarhi ku fika hi Wavumune vhiki leri taku. U fanele ku hlamula swivutiso leswi a nga vutisiwa swona hi swirho swa ntshamo wo n'wi lavisisa wa Palamende. Ntshamo wu karhi ku lavisisa Mkhwebane loko a lulamerile ku va musirheleri wa vaakatiko. In line with our new way forward and the amended directives, our program continues to adhere to the deadlines and milestones we have set. Members as well as evidence leaders were given very clear deadlines for them to submit questions. Members have submitted their questions by the deadline of the 21st of June 2023. Evidence leaders as well submitted all of their written questions by the 25th of June 2023, all without fail. The next set of deadlines will now be to the public protector. All collated questions have now been sent to the PP for the next 10 days ending 6 July 2023. It is on that date that we expect to receive all of her written responses to all of the questions. As indicated earlier in our communications, if she doesn't respond by the deadline, the committee reserves its right to continue with the next step and programs of the committee as scheduled. Palamende itisise leswaku Xipikara Nosiviwe Mapisa-Nqakula na mutshamaxitulu wa Huvo ya Swifundzankulu Amos Masondo va ta hlangana muavanyisinkulu Raymond Zondo eJoni wa vunharhu. Leswi ta endzhaku loko Zondo a vula leswaku Palamende a yi le ku endleni nchumu ku kota ku sivela state capture eka mundzuku. Zondo u soriwe swinene hi Palamende na hi vandla ra ANC. If another group of people were to do exactly what the Guptas did to pursue state capture, if another group were to do the same, Parliament would still not be able to stop it. Marito ya muavanyisinkulu Zondo lawa ya nga visunganisa swirho swin'wana swa Palamende. He has overreached in terms of trying to tell Parliament what to do in a very attacking manner. Parliament has its own internal arrangement and procedures on how to implement findings. It is unfortunate that he attacked Parliament the way he has done. With due respect to him, we are a constitutional country and therefore we respect Constitution. We can't tell him how to handle matters of justice. Palamende va ri nhlengeletano leya xihatla yi kongomisise eka ku basisa swiphemu swin'wanyana swa xiviko xa muavanyisinkulu mayelana leswaku xana Palamende yi nga endla yini hi swibumabumelo swa Commission ya State Capture. The presiding officers of Parliament are fully aware of their constitutional mandate and the need to collaborate and work harmoniously with the judiciary, and this meeting will be an important step towards strengthening the relationship between the judiciary and the legislature, as well as fostering public trust and confidence in our democratic systems. Ku tshembiwa leswaku nhlengeletano leyi yi ta herisa nyimpi ya marito exikarhi ka Zondo na Palamende. Ntlawa lowu yimaka na murhangeri wa COP Musi wa Lukota va tiyisisa leswaku xandla xa murhangeri Willem Madisha u hlongoriwile tanihi xirho xa vandla. COP va tivise leswaku komiti nkulu ya vufambisi bya vandla yi teke xiboho lexi enhlengeletanini ya le maheleni ya vhiki. Matsalano wa vandla eka hofisi ya nhlawulo Mzwandile Nhleko na yena u hlongoriwile. Ku vukwa leswaku komiti ya vurhangeri bya COP yi avane hi le xikarhi naswona yi vile na tinhlengeletano timbirhi to hambana emaheleni ya vhiki. Matsalano wo khomela Eric Muhlapamaswi u hlamusela hi ta xiyimo xa vandla enkarhini wa sweswi.
The leadership of Congress of the People has been very patient with the former Deputy President, Willie Madisha. You know, it has been, the wheel of justice has been grinding very slowly, trying to accommodate him, trying to make sure that we can mend the relationship. But unfortunately, it wasn't meant to be. And for that matter, the decision taken by the Congress National Committee yesterday was to terminate his membership. Khale ka President Thabo Mbeki u ri murhangeri wa ntlawa wa masocha wa Wagner eRussia Yevgeny Prigozhin a nga ta humelela ka makungu ya yena yo pfilunganya tiko leriya. Mbeki u leteriwe vusocha eSoviet Union laha ku nga Russia sweswi hi nkarhi wa mfumo wa xihlawuhlawu. Prigozhin a xungeta ku ya nghena entsinda wa Russia Moscow hi nyimpi. Mbeki u ri Prigozhin a nga ri na nseketelo wa mavuthu ya tiko ra Russia. Well, let me start off by saying that, as you would imagine, with a major international event like the war between Russia and Ukraine, naturally I would pay some close attention to that, partly because it impacts on the continent. And so when I saw the news that there was the Wagner group, in a sense, was rebelling against the government, I didn't take it seriously, because my sense was that this was a hopeless venture on the part of whoever was responsible in the Wagner group, that whatever they were trying to do was not going to succeed, because it was not going to be supported by the Russian army as a whole or the population. It won't get any support in the country. And there's no way that the Wagner group on its own could have produced any meaningful change in Russia. It couldn't. So I really, from the beginning, I said it, but they were playing some silly game, which was not going to take them anywhere. All right. Okay. And I don't think it's an important issue. Correct. It's partly to do with what I presume must be some personal ambitions on Prigozhin, who is the one who speaks on behalf of the group, but it's not a very serious issue. Ntirho wo humesiwa ka mintsumbu ya tizamazama wa yimisiwile emgodini wa Virginia eFree State. Ku vuriwa leswaku ka hatele gasi ya methane leyi nga na khombo ehansi ka mugodi. Ku ehleketeleriwa leswaku kwalomu ka 31 wa mintsumbu ya vaaki va Lesotho ya hasele ehansi ka mugodi, kambe nhlayo yi nga ha tlakuka naswona swi nga ha teka masiku yo hlaya ku humesa mintsumbu ehansi ka mugodi. Holobye wa migodi Gwede Mantashe a endzele mugodi lowu ya eVirginia exifundzeninkulu xa Free State. Mantashe u ri ku va vugevenga bya ku ceriwa ka mugodi swi nga ri enawini i xiphiqo xikulu laha tikweni. U tlhela a ku mimfumo ya Afrika-Dzonga na Lesotho va fanele va ta na tindlela ta ku herisa xiphiqo xa vazamazama. Hi le tlhelo nhlangano wa vazamazama va kombelela leswaku mfumo wu va nyika maphepha ya mpfumelelo wa ku cela migodi. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Maphorisa eMpumalanga va kondletela titliliniki na swibedhlele ku tiyisisa vuhlayiseki. Leswi ta endzhaku timhangu timbirhi laha tliliniki na xibedhlele swi nga hlaseriwa hi swigevenga. Mhangu yo hetelela yi vile etliliniki ya le Phola ehansi ka masipala wa eMalahleni. Vaongori na vatirhi va baleseriwile no yiviwa ka ambulance emayileni ya vhiki. Tiheke ta tliliniki ya Phola Ntsikazi ti tshama ti pfariwile. Tliliniki leyi hi yin'wana tindhawu ta swa vutshunguri leyi nga hlaseriwa hi swigevenga. Varindzi na vatirhi va xilamulelamhangu va hlaseriwile no tlhela va baleseriwa. Muchayeri wa ambulance u vavisekile eka mhangu leyi. Vhiki leri nga hundza swigevenga swi onhe xibedhlele xa Carolina no tlhela va phanga nhundzu ya vatirhi. Maphorisa va kombela vaaki lava nga na vuxokoxoko byo karhi leswaku va va pfuna. We have opened a case of business robbery as well as attempted murder after one of the crew was shot and then ambulance was hijacked. Fortunately enough, we managed to recover that particular ambulance, but we have not arrested anyone up to so far. We are continuing with our investigations. Ndzawulo ya vuhlayiseki bya vaaki va sole swinene timhangu leti. Such incidences compromises the access of quality health care services to the communities. The department
will continue to engage the security service providers contracted to the department to engage them so that we can constantly and continuously find ways of better protecting healthcare facilities. Holobye wa vuhlayiseki exifundzeninkulu Vusi Shongwe u kombele vaaki leswaku va mangala migingiriko leyi va ehleketelelaka leswaku yi nga va yi ri ya vugevenga eswitichini swa maphorisa le kusuhi. Vaaki va le Kimberley lava nga hlundzuka va xungeta ku va nga hasahasa ku endla leswaku masipala wa ka vona wu nga lawuleki. Masipala wa Salt Lake wu lava ku tlakusa tihakelo ta masipala. Vaaki va ri masipala a wu tihlanganisanga na vona loko va nga si teka xiboho xo tlakusa tihakelo. Ku tshukisela na mahlo exikarhi ka vaaki na masipala swi ya emahlweni. Vaaki lava nga dya makala va kanetana na ku tlakusiwa ka tihakelo ta gezi. Va ri xiboho xa masipala a xi twali. 15% addition on the current price is too much, and also on top of that to add basic and capacity charge, that is unreasonable from the municipality. Vaaki va tlhela va sola masipala ku va wu time gezi eka mindyangu leyi nga swela leyi tsandzekaka ku hakela. Va koxana leswaku masipala wa Salt Lake wu nghenisa swidakana hinkwaswo swi tiveka eka masipala. We went to the office of the MM, went there and show him gore even le indigent ba kgoletse motlakase, and ka ba bona mo aba sheba mo computing ba bona mo how are they expecting gore community must just lie low and say no, everything is fine. It was claimed that 80% of our community has been consulted, which is not the case. They invited us together with the business and industry section as community leaders as well to be part of a meeting, all to find that it's a formal presentation. Muvulavuri wa masipala Kiobakile Masunze u vule leswaku va tihlanganisile na vaaki. Masipala wu ri wu ta nonokisa ku sungula ka tihakelo letintshwa, kambe swa boha leswaku eka rin'wana ra masiku vaaki va sungula tihakelo letintshwa. Gezi ri languteriwa ku engeteriwa hi 15%, tihakelo ta misava, tihakelo ta ku susiwa ka malakatsa xikan'we na ta mati ti ta tlakuka hi 5.3%, loko tihakelo ta nkululo ti ta tlakuka hi 4.9%. A hi languteni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha ka JSE. I makumu ya mahungu ya namuntlha, kasi man'wana ta va kona mundzuku eka channel 6 ya DTT. Ra ha perile. Eka madam lama nene ndzampirisa ngweri a langiseni maxelo eka madam ya siku ra namuntlha hi karhi hi langutisela mpfula leyi nga ta angarhela tiko loko hi langutisela vupela dyambu ku yisa leri hlangutini ra le dzongeni yi ri na mpimo wa 60 xikan'we na ndhawu tin'wana yi ri na mpimo wa 8 wa degree wa tiphesente hi kombela vanhu mi ti lemukise endhawini teto. Kambe loko hi langutisa siku ra mundzuku mpfula yi karhi yi xaximela hlangutini ra le vumadyambu xikan'we na le dzongeni ku yisa le vupela dyambu yi ri na mpimo wa 60 xikan'we na 8 wa tiphesente endhawini tin'wana hi kombela vanhu mi ti lemukise endhawini teto. Kambe loko hi langutisa swilemukisi swa madyambu lama ku ri na mpfula ya matimba, nkukhulo wa matiko karhi wu langutiseriwile le adzongeni wa tiko, kambe ku ri na moya lowu nga ta wu karhi wu nga hi matimba swinene hi kombela vanhu mi ti lemukise endhawini teto. Mpfula ya matimba yi karhi ya mahlweni leri hlangutini, kambe tsundzuka swa ku ta ku ri na moya lowu nga ta wu karhi wu nga hi matimba swinene. Mpfula ya tilo yi kona ri karhi dzinda swinene, kambe ku ri na ritsha loko hi langutisa le n'walungwini hi kombela vanhu mi ti lemukise endhawini teto. Kambe loko hi langutisa maxelo ku ya xifundza hi sungula hi fundza ya Gauteng ku ta ku ri na mapapa henhleni ka xifundza lexi hinkwaxo ku horile Vereeniging yi ri ka 21 wa degree, Johannesburg 20 loko hi fika Pitori na yona yi ri ka 21 wa degree. Kambe ku ri na dyambu henhleni ka xifundza xa Limpopo hinkwaxo, kambe karhi ku fumela Lephala leri ka 24 wa degree, Polokwane yi ri ka 21 loko hi fika Giyani ka Mavalani yona yi ri ka 25 wa degree. Hi fika Mpumalanga ku ri na dyambu henhleni ka xifundza xa hinkwaxo, kambe ku horile eMalahleni yi ri ka 20 wa degree, Carolina yi ri ka 20, kambe Skukuza yi karhi ku fumela eka 27 wa degree. Hi fika KwaZulu-Natal ku ri na mpfula henhla ka xifundza lexiya, kambe ku horile Ladysmith yi ri ka 21 wa degree, Pietermaritzburg yi ri ka 20 loko hi fika Durban leri hlangutini yona
yi ri ka 22 wa ti-degree. Hi fika Eastern Cape ku ri na mpfula henhleni ka xifundzha lexi hinkwaxo kambe ku horile loko hi langusa Kraaifontein yi ri ka 15 wa degree, Malitswa yi ri ka 20 loko hi fika Makhanda 14, East London yona yi ri ka 18 wa degree. Mpfula yi karhi angarhela xifundzha xa Western Cape hinkwaxo kambe ku horile Ken William yi ri ka 15 wa degree, Cape Town yi ri ka 16, hi famba na nhlanguti ya fika Mossel Bay yona yi ri ka 16 wa degree. Kambe ku ri na mpfula henhleni ka xifundzha xa North West hinkwaxo kumbe xa Northern Cape, Springbok yi ri ka 10 wa degree, Sutherland yi ri ka 9 wa degree loko hi fika Kimberley na yona yi ri ka 23 wa degree. Kambe tsundzuka swa ka Free State ku ri na tindhawu tin'wana laha nga ta ku ri na mpfula henhleni ka xifundzha kambe Bothaville yi horile ka 22 wa degree, Sasolburg 20 loko hi fika Vepena yi ri ka 21 wa degree. Ku ri na Mapapa henhleni ka xifundzha xa North West kambe karhi ku pfumela Mahikeng yi ri ka 23, Bloemhof na yona yi ri ka 24 wa degree. Kabula ngramna relela kwalano a ku ri Maxelo hlayisekani.